Kirkot Kariboy Youth Federation RBYF Sengkmi, haka jingelamu President Uba Bipul thank you haka sengi South Tarik Urisau, kile kendo ia ke Medical Superintendent Nongpo Civil Hospital Dr. D. Bela, nakabenta ban penpau halor kimat baka senggalayo jing ujor na kipat ba. Hakini kesengi ginoyelam ka RBYF kile kendo ikinong tiapang ketika hospital, ban keli perthau ia ke jinglong jingman kani kejaka sumat. Uba people thank you loong bakaseng kandang buddi ni kijing duna ni kejaka ajing sumar bat bandawa na kasorkar ban plino ya ke MCH Hospital ha umran barila kanang ban pensting ya ke ni civil hospital na mari gilong kami ba armet bat kiklung kena la ban sumar no ha ke ni kejaka sumar batamai. Inilah yo kijing ujur sibun ha ke bayi bat ka ni ke hospital nadu ka ill behaviors jong kini staff hadu ke pengsuma. Tiandre bangin susim bangin cupriang baik bangin cuai ke kubur dalam daungi. Dalam kan no cingwan mi wan ekran kalong bit yangi ke sengrang ba. Andre hala license haswa bangin wan ming ilapa ya ke circle nanongko bakin ya kendu ya MS bat ya DMHO batum cuban pe ya staff. Baru license ke cingwan Andre hadin ke cingwan license ru jong ini ke circle jong ini nang ni dapat nongko ngi ke ju i ke jing syam ngi dang suyo semua mana kini bergadang kecing hap pelung berjualan kram makor apo ka jakali syabab ke kita pelung ngimtip dan kibawan itu ingi ba ngimpat depor hana bantha tela ilami nang ni napo civil hospital mandalali admit sapo Bethany hospital bernang po injo dah hang ta pa la khasuk ya kelung teralong kumbamdun basim jikit kli apo ni hospital Teka isi banong sudah ngila sim baong bangin hablik bania kendu ban inspect bani keren tu ya kita kinong pang tu apo hospital ha kajing ya keren kejungi ngisam ba di MS di Dr. Bla kalong ke igi ke ba sultanat Andre ke igi ba ipen pau na kalian jungi kalong ha ke pedi ba ka ya di doktor ya menta ki biang apo bani hospital Andre ha ke pedi laring isimpat ikong overall jingkan jungi iyong ba in the tip ya kata ke ill behaviors jong katu kan ni staff ki baret Andre kadang ke cing ekran Andre krem da kedo ya no nama kidon hang ni staff la lagi ni staff ki baret kita ki casual labor kan ong la ni wat boy wal ki wat boy ki long kham he pen ban ye ki doktor ki kham long he pen ban ye ki MS but don ki casual labor ki kham long he ban ye ki ni ki doktor ki ba pe ni staff da kli punya ke reason lese ki kiar ban ong Andre hang no ong nung istu ba kadau kadai berkiring political appointees la thung da kalyang jongno lese da minister lese da ki MLA kibinan hakabor kilabu hangni kimite casual labor nanti ki masterul nanti kita ki what boy Andre kini pat kilong kim tip ya kaburam ban respect ya kita ki doktor ki bahalor te ngibu ya kajing maham ya kum kita ki staff ki bateri hapo angni balaraja sai sin nginang yo ki jingujor hakabiri bat ka ill behavior jong kini ki staff hakabiri bat kita kinong pang namangi ki boy ki don apli ki jingduna ya menta wala dangi tip bakari boy ki district kade kata ka literacy rate ka balai hapo ka state ni don ko banyo person and ngimong bangi lanang lastat pat saba ban compete pat yagi wiwi jing start ko balong pat sa district nginang duna ka puli puti nalo kata nginang duna kayo ka kot tengidon ka jingduna bat haka jingduk ngi expect ngi tangkawe ngi bu bangi dan ka civil hospital bana ke jing sumar dia pajba bun balang baduk hapo ka district ngi i jing duna ke bakraw hapo ki PHC ngi jing duna bakraw hapo ki CHC hande wala kataru ngi bu tangkawe ke expectation pa ka civil hospital ka bari tangkawe hapo ka district kana ke jing sakri ka bobiang hande apa ngi kran IGMS ngi ba ki biang ka kata ka manpower ki biang hapo ka ni hospital Hani wala kataru ba ka pelong baling inang yo complain kalong bi kawe ka miss lani ka ill behavior chung kini staff ki bare tingi la ya kran ba i doktor ila pensaya ngi ka bidi kani ba iyong bangin sa khot no ya kawe ka workshop banai kata ka awareness lani ka program ban hikaya ka kumno ba kin ya tungku ba kita ki patient ki bawan admit hapo hospital ya ki staff ki baro kabaar kay bangi susi ang ni suwa bangi ni kendu ya EMS nginali kendu ya DMHO ande DMHO i lidon kamno ngir ngi kambu appointment bangi ni wangi rasuan kensan dasni te indon i DMHO tadi ngi badon additional
DMHO ngilai yale banyakran bani selok ban iru banyakran ka balungok kalong ba ka tei ka additional DMHO ka bali Dr. AR Marak if I'm not wrong. Ha? Dr. Anju maybe Marak ne sama kan mau. Te indon jing tip iye ruan. Te haba ngi kum kinong yalang ni sukli haba fide kat additional DMHO in absence of DMHO kalau kendiat kadiban ai ka respond sangi. Ande yung panbaningi ba ngadi tang ka staff ngam dan jing tip iye ru hakabidi bat kani ka hospital. Ngilabur jing kali ngopet madam ha ki CHC PHC lese kidun KMO. Habo civil hospital kita KMS. Telada kum ka head of the district, the second head of the district bapai dia ka family welfare, medical family welfare, kamu pidon ka responsible. Yung hangni yang akibu utang kum ka staff ka subu ka designation kum kata ka dia additional DMHO handri kam ngamdon kano responsible. Telada kalong kum ta ngidawa na ka sarkar ka diban weng mardor ya kum kani ka bru na po ka district ka jungi. Lada kamdan kano no ka kli kan leyu kan susong kan siyo tulop katulog ko bahe kung kata ka additional DMHO hindi ka diban mino na ka district jungi tingi dawa baro iksan mo kemeli bagi badan haka ruling government kinsim ka cingkya bat kinweng na mother ya kani ka Dr. Anju na po ka hospital lani ka district ka jungi te ngiburo ka cingkerpat yu pajba kibuan tiapang ni pensuan complain kalong kay lese ngirungi bamdon sa postal na kapor ngimratip ha handai ka doktor kala krensai ka MS kala krensai ba ngilaburu ya kita ki grievances kata ka senduk ka box grievances box ba kini ki patient kibotia pang ni kinto kay ka jing jinjar ba kay ka jing bahag bakiyo I hapo kani ka hospital ka jing kerpat lemba kala patay kubor sa ki baro ginong wantia pang hani hospital habag kadon kung kita ka facilities pinto but pintap hakatay ka grievances box lalai pisiam kanu ka jingge kanang makani ka jingge kanam kut tang hakti doktor andi nakalyang jungi ka sengru nginwan pe nakapor sa kapor banwat jingtip ya kini ka jingge ngin sapan pule ya kita kisti baro but ngin sape ya ka jingge in reality nakafak andi pichuan kendu ingi healthy sengkin na po office ban complain ya no inoru iman nang ni sakmat nginam la bag piang su Andi kay kapangilan pediang kalong bay ya kitu sti ba kinong pang tiapang ni stal kitho ita grievances ka jinge ka jungki bat ngir min pule lang ba ki doktor bat kay ka action ka bangin siem kalong pat halor kata ka bangin muara ka jinge kran te khadu kharwai ngibu ka jingkerpat ya ka sarkar jungi ba mata ya khamtam ya CM run burom jungi sar produk sangma ba ka building ngiladep hapo kasinong umran parila ka bakilabu kawai ka bansnag ka hospital hapo ka district boy ka bandong kum katay ka Ganesh Das hospital ka ban hapo Laumali balaraja bang government kan plino namar ka adep nalong sudong ka adep ka building ka adep nalong sudong ka labiang lu katay ka jaka hangte hapo umran balaraja bang ka plino kamut ka jingkya ka mat kini ki hospital jungi na po riboy nadu ki PHC nadu ki CHC bat kamta po civil hospital kamut kan long ko basting na ka pediatric bat ka gynecology kendra no hakate hospital bat hangni kan long pa kumba sumar ka civil hospital hapo silong bat ya kani ni lemba kala patay kubor ni ai ni pan ka jingkepat na ka government bakan le no mardor para ka juga pon na kalian jungi ngin ai lu ka jingtho sai Minister Badan Burom Jungi jong ka health department bat kumju ko pingin sa pat sa CM ban le ban plino kat ban nakloy ya ketika hospital kemudian po umran yang pernah